Zašto si pisao ovu školu? U periodu kada sam trebao odlučiti u koju školu želim ići, nekako me najviše zanimala ekonomija i htio sam da nakon srednje škole imam neko zvanje. A što ti se najviše sviđa u školi? U školi mi se najviše sviđa pristupačnost profesora i otvoren rad. Trenutno se pripremam za državno natjecanje s knjigovodstvom s bilanciranjem i svi profesori mi izlaze u susret jer intenzivno se pripremam sa svojom mentoricom i puni su razumijevanja. Koji ti je najdrži predmet? Knjigovodstvo, naravno. Ja sam profesorica Vesna Čuljak, profesorica knjigovodstva s bilanciranjem za ove 4. razrede i računovodstva za 3., 2. i 1. razrede jer je došlo do promjene nastavnog plana i programa. A inače, računovodstvo, knjigovodstvo, sigurno ste čuli, jedan je od težih stručnih predmeta i mislim da bi se sa mnom složili svi učenici naše škole. Iako ja mislim da je to jedan od zanimljivih predmeta u kojima učenici nauče zanat, znači znanje kako se knjiži, kako se vodi računovodstvo. Inače, iz ovog predmeta svake godine imamo i natjecanja. Počnemo od školskih, pa preko županijskih stignemo, naša škola stigne i do državnih natjecanja. Što se tiče ostalih stručnih predmeta, mogu reći da stvarno učenike pripreme, pa ako žele odmah iza škole ići raditi ili ako žele ići studirati, mislim da im daju pravu podlogu i za jedno i za drugo. Zašto si upisala ovu školu? Ovu školu sam upisala zato što me zanima ekonomija i uvijek su me privlačile tako. Koji ti najdrži predmet? Najdrži predmet mi je računovodstvo, zato što mi idu takvi predmeti matematički, logički. Osjećaš li se slobodno u školi? Da li profesori ograničavaju tvoj razvoj? Znači, profesori ne ograničavaju moj razvoj. Evo, na primjer, pripremam se za natjecanje za računovodstvo, znači imam dodatne objašnjenja. Od kuda ste došli? Iz Dubrovnika. Ja sam došao iz Metkovića. A zašto ste došli? Ja zbog košarke. Ja sam došao zbog nogometa. Kako se snalazite ovdje? Iz početka nije baš bilo lako, ali sad je super. Ja sam došao prije pola godine i ide na bolje. A kako vas prihvaća okolina? Super. Pa, svaki dan se bolje i bolje. Zašto si upisala ovu školu? Upisala sam školu zato jer sam htjela imati neko zvanje nakon završene srednje škole za slučaj da moram hitno naći posao, jer se slično nije išla u školu, tako da sam dobila dobre pozitivne informacije od nje. Što ti se sviđa u ovoj školi? Sviđa mi se to što je otvoreno društvo i što se s njime mogu popričati normalno. Bok, ja sam Amar Duro, znači sportom sam se počeo baviti na inicijativu profesorice Ivane Kutle iz Tjelesnog. Nastupao sam u odbojci, rukometu, nogometu i badmintonu. Znači, uspjehom sam vrlo zadovoljan. Bok, ja sam Ivana Vučković, učenica 4. razreda 2. ekonomske škole. Od 3. razreda osnovne bavila sam se košarkom do 4. srednje. Na inicijativu profesorice Kutle počela sam se baviti nogometom u ovoj školi. Prošle godine smo bile prve u gradu Zagrebu. Bok, ja sam Toni, volim sport i počeo sam se baviti od 1. osnovne. Od 1. do 4. sam se bavio plivanjem, onda sam se odlučio na nogomet. U osnovnoj školi sam bio prvi u Zagrebu skoku vis, ali u srednjoj još to nisam uspio, ali nadam se da ću u 4. razredu biti prvi ili bar osvojiti medalju. Do sad sam bio 4. i najveći uspjeh mi je 185 cm. Zadovoljan sam svojim uspjehom i u nogometu i u uspjehom za školu. Imam dobre ocjene i imam punu podršku roditelja i profesora. Bok, ja sam Ivona, bavim se rukometom od 6. razreda osnovne škole. Počela se baviti rukometom jer me uvijek fascinirao i uživala sam u svakom trenutku provedenom na terenu. Na poziv od profesorice Kutle, u 3. razredu, to je prošle godine, bili smo 3. i osvojili smo brončanu medalju. Podršku od profesora imamo, ovisi koji dođe, ali naravno uvijek profesorica Kutle uvijek bila tu za nas, uvijek je bila podrška i zato je puno hvala. Ja sam Perić Kralj, bavim se nogometom od 1. osnovne, znači 11 nešto godina. Zadovoljan sam jako svojim uspjehom jer sam najbolji strelac škole i grada Zagreba. Imam čudo ocjene isto, prolazim sve iz prve.
4. sam razred, 4. je najveći razred i jako sam zadovoljan. Bok, ja sam Vika Rakić, idem u drugu ekonomsku školu, bavim se atletikom. Profesori svi kažu da sam najbrža u školi, zato sutra trčim 100 metara, što se nadam da ćemo donesti uspjeh, prvo mjesto. Bavim se atletikom već oko 6-7 godina, nisam uvijek samo prva mjesta na državnom, evo da dokažem da smo najbolji. Prošle godine smo trčali štafetu, ja sam trčala drugu izmjenu i zaspala na startu. Znači zaspala, žena me prošla s palicom i ona gledam iza, ne vidim i ona meni maše ispred. Uzela palicu, predala trećoj i bile smo prve. Eto, tek toliko da znate. S kim imate intervju? Bog, ja sam Ivo Terlo Čerdić, idem u 4. druge ekonomske škole. Bavim se nogometom, igram u NK Lučkom. Bavim se nogometom već 7-8 godina. Zadovoljan sam dosta svojim uspjehom, ali nisam zadovoljan uspjehom naše škole, jer smo ispali zbog nekih prevara. I kako podržavaju me profesori? Profesori me jako dobro podržavaju i imamo podršku škole u nogometu. Mi smo najbolji razred u drugoj ekonomskoj. Kada je škola osnovana? Škola je osnovana 1991. godine. S obzirom da je prije toga se ovdje nalazio ekonomska škola koja se tada zvala Ekonomski obrazovni centar Boris Kidrić. I onda od 1991. godine je došlo do toga da se Ekonomski obrazovni centar Boris Kidrić podijelio zapravo na 3 škole. Na ovu našu drugu ekonomsku školu, prvu ekonomsku školu i 9. gimnaziju. A kakvi su odnosi učenika i profesora? Pa ja mislim da su odnosi učenika i profesora zapravo jako dobri. Koji predmete predajete? Ja predajem osnovu ekonomije, društveno odgovorno poslovanje, upravljanje prodajom i gospodarsko pravo. Što biste poručili budućim učenicima? Svakako bi im poručila da se upišu u našu školu, zato što mi imamo puno razumijevanja za naše učenike, nastavimo poticati inovativnost kod njih, učimo ih biti kreativni, motiviramo naše učenike da bi jednog dana sami mogli osnovati i pustiti se u neki poduzetnički pothvat. Uz to naši učenici postižu dobre rezultate na državnoj maturi i to je onda preduvjet da se mogu upisati na željene fakultete. Ja sam Marina Pehar, profesorica njemačkog jezika u drugoj ekonomskoj. Mislim da je od iznimne važnosti da svi koji uče engleski kao prvi strani jezik jednog dana će sigurno potrebno biti i drugi strani jezik, znati dobro savladati jednako kao i prvi. Taj drugi strani jezik za ekonomiste je iznimno važno da bude njemački. Zašto? Zato što je njemačko gospodarstvo uvijek stabilno, jako. Zemlje njemačkog govornog područja su zemlje koje su otvorene za nove suradnike, za napredovanje, za školovanje i sve druge aspekte. Ja sam Silvija Glavočić, pedagoginja u drugoj ekonomskoj školi. Ako ste se pitali zašto upisati našu školu, pa jedan od razloga je taj što imamo predivne profesore i pedagogicu i ravnateljicu koji su uvijek spremni pomoći svim učenicima, a posebno onima koji imaju poteškoća, da li se radi o poteškoćama vezane za neki razvoj ili naprosto poteškoće u savladavanju nastavnog gradiva. Dakle, uvijek smo ovdje i rado ćemo vam pomoći. Dakle, ako dođete u našu školu, zasigurno nećete požaliti. Učimo biti kreativni, poduzetni, odgovorni i uspješni. Share with